салом тамошобинони азиз, инак фурсати суҳбати рӯбарӯ бо чеҳраҳои шинохтаи кишвар аз студияи тозабунёди медиа холдинги оила пешкаши шумо мегардад. Якояки шуморо бо рӯзи ҳаҷву ханда табрику муборакбод намуда таманно мекунем ки ҳар рӯзи шумо пур аз ханда ва ҳаҷв бошад. Тасмим гирифтем барои болидагии рӯҳияи шумо бо яке аз чеҳраҳои шинохтаи кишвар, роҳбари театр студияи Шакархан Саидҷон Идиев дар рӯзи иди ханда ҳамсӯҳбат мегардем. Биёед бибинем ки Саидҷон Идиев моро хандонда метавонанд ё ки не. Хуш омадед ба идораи мо. Саломат бошед. Сараввал салому дуруд ба ҳамаи дӯстдорони ҳаҷву масака ва инчунин ба кулли мардуми шарифи Тоҷикистон. Саволи аввал чунин аст: барои ҳаҷнигор шудан ман бояд чӣ корро анҷом диҳам то мисли мистер Бин дар кӯчаҳо маро дида мардум ба ханда оянд? Барои ҳаҷнигор аввал девона шудан дар кор аст. Чӣ гуна? Ана мисол дар ягон ҷое ки мебинӣ ки ду касе аз задухӯрдорон мерихта гӯш мекунӣ ду се та дар сарат мезананд, камтара ки майнат гаранг шуд, девона сифат кишидӣ ҳаҷнигор мешавад. барое ки дар и ҳаҷв агар девонагӣ набоша, ҳаҷнигор шуда наметавон оварда. Ҳамин гуна ҳолат дар ҳаёти Саидҷон рух дода буд? Чаро не? Вале ман дар назари шумо соқом. ба фикри шумо ин ҳамин ман одами ҳушёрам. Бале. Хакираш айдиди шумо ай, не ки айдиди худам. Ҳеҷ вақт одами ҳушёр дар 1 апрел омада дига одам кати суҳбат намекунад. Дуруста. Саволи дигар чунин аст: барои мардумро хандондан на ҳар кас қобилият дорад. Шумо ин қадар мавзӯъ ва суханони аҷоибу хандовар аз куҷо пайдо мекунед? Бале, ака аввал шакл шӯхӣ кардем, не ки ҳамон саволи аввали якуму дуюму анаи сеюмша якҷоя ҷавоб мегӯм. барои ҳаҷнигор будан аввал инсон бояд чӣ қадар ҷиддӣ бошад, худаш ҷиддӣ бошад, чунки ҳаҷв аз ҳама жанри мушкил аст иҷро карданаш. ба ҳамин хотир ҷиддията ҳама хел қабул мекунӣ дар худат ки ҳаморо ҳазм карда ана баъд ба тариқи ҳаҷв барои мардум пешниҳод кардан барои ту осонтар мешавад. агар дар ҳамин ҳаҷв ин қадар ҷиддият набошад, инсон наметавонад ки мардума ба худаш ҷалб кунад. баъд аз ҳама чӣ эҳсосоте ки дар ҳамун дарун инсон ҳамун чиза ба таври тарбияи худаш, ба таври пешниҳоди худаш агар ҳазм карда тавонад, ин барои ӯ осонтар аст. аз ин хотир ҳаҷнигор будан, касби ҳаҷнигориам хеле мушкил аст. назар ба жанрҳои дигар бозӣ кардан ҳаҷв мушкилтар аст. хоб ин савол чӣ буд? Саволи дигар: барои мардумро хандондан на ҳар кас қобилият ё ки ҳунари хандондан дорад. бале, барои мардумро хандондан фақат он дар кор нест ки бояд мардум бихандад. агар ҳамон чизеро ки ту тасаввур мекунӣ, як маротиба ду маротиба худат механдӣ, баъдан ӯро бо камтара ки дига шакар зада пешниҳоди мардум мекунӣ, мардум метавонад ки бихандад. агар он чизе ки худат ӯро қабул карда натавонистӣ, агар 100 кӯшиш кунӣ, ӯро мардум қабул намекунад. одатан ҳамин хел аст. воқеа ки дигар намедонам. ҳозир дар мардуми мо ҳамин ҳаҷва ба масакара ба жанри клоунадара ба цирк ба ҳама алдараш кардаган. аслан ҳаҷв дига чи аст, сатира дига чи аст, юмора дига чи аст. хоб ҳар як чиз ҷои худшо дорад. ба ҳамин хотир ҳамин чизҳоро дарк кардан дар кор. Дуруст аст. дар тамоми кишварҳои ҷаҳон 1 апрел рӯзи ханда ҷашн мегиранд. Шудааст ки дар ин рӯзи ханда касе шуморо фиреб карда бошад? рости як маротиба ҳамин хел шуд. Чӣ гуна? як бародар доштем, бисёр бародари қадрдон буд. баъд ҳамин телефон ки одама бе ҳамин авоз мардум ба ҳамин телефон бисёр вақт дурӯғ мегӯяд. баъд занг заду гуфт ки ака ҳамин бовар ку чӣ қадар срочно мегӯем ку таъҷилан бояд худат ба хонара биёӣ, ҳамин мусафеди падарам, ака падари ӯ ҳам барои ман ҳамчун як падар аст, бисёр инсони бузург аст. бояд хонаи ма биёӣ, ака ҳамин ба падар суҳбат кунем, як кори бисёр ҷиддӣ аст. мо ҷура ҳамин ҳана гуфта ба мисле ки ин рӯз шумо мара даъват кардед, ду рафиқи дига ман қатъи овардам, ман ду рафиқи дигаро гирифта рафтем шаҳри туз рафтем. бовар кунед ҳамин дар омадан аллакай дар дарозаи ҳавай як 100 метр ё ки тақрибан 100 метр 150 метр монданда дар ҳамин калам зад ки бача ҳамин рӯз 1 апрел аст.
یکم اپریل بود که من کنسرت نداشتم با مثل همین روز. گفتم همین روز یکم اپریل همین شوخی نکرده باشم. میدونیم پورا آتش در کیم کدام یک استراحتگاه برای طبابت رفته بودم. خیلیش خانه در شیشتگی در خونهش یکم کس نه. دارم اومدم گفتم اکا تینجه رو بکا اینا ینگاد نیست خونه رفته که پدر اوجا روی کردن هیچ که نیست. اکا زیخ شدم گفتم بیایی یکم شکروه قرطو کنیم یا جوی بخریم. این همین قدر رحم رفته گم در حقیقت شدگی. فیلمی کартакалос ё ба қавли Домулозиё имрӯзҳо дар тамоми бозорҳои кишвар ғулғула афкандааст. барои шавқати аслӣ гаштан Саидҷон чиро дар худ кашф кард? خب برای شوکتی اصلی گشتن در اصل من شخصا خودم وقتی که همین فیلم همراهی راهبری همون استودیو وقتی که قهرمانو رو جدا میکردیم ما هم را تقسیم کردیم نه فلان آدم ایرا فلان استاد ایرا بازی کنه باید انیش در ای اوستیا با آخرون یک نفر مون من گشتم طرف هم برادر گفتم اسدالله جان این همین به عقل که اوز میتیه او یا تبسم کرده اکی به عقل شما اوز میتی ما چه و بسیار بچه خوب بوده و اسدالله بسیار بچه زوره همین جدا کردن برای نقش آواز دادن قهرمان را شروع میوه گفت که اکا باور که ای به مثل یک نقش بود در فیلمی همون ترکی بود چی بود نه حکمت زندگی یا شر بود یا قهرمانایی هستن که به زبان روسی سکولز که میگن لغژنده ده گو ایخیل میشه گو اوخ میشه با همین خاطر باور کنید در همین نقش همین یک نمون خدمت احساس میکنم که فکر میکنم که در کوچه ما گپ زنم همین مردم مرا باور میکرده باشه و مثل که همین روز شما وقتی که من زنگ زدین من باور نکردم اونقدر که جدیت داره همین سخن که من باید روم اونجا هم صحبت شویم چون که هم یکم اپریل بود هم به یکم اپریل هم دیگه در نقش هم دروغوی شوکت عادت کردیم گو گپور شوخی آمیز ده شوخی آمیز دروغ میگم میرم خبر نمیشم بهودان نگفتن که مرغزیده است رسمان علام میترسه شما که بسیار در خود همین حیات اثر گذراندید و باوری ندارید سعیدجان در زندگی حقیقی نقش شفقت تاثیر مثبت گذاشته است یا که منفی؟ راستی نقش منفی نگذاشته است نقش مثبت هم اکنون خیلی است مردم الان در سیمای همون ما را میبینن بسیار وقت پیشتر میدونن اکای سعیدجان نغزی حوزی یکون اگر بربر یکون ایستگاه ده ایستم مثل ماشین کتی میگن اکای شوکت سازی اینم خگفه تمام دیگه لیکن اکنون چی خیلی است نقش مثبت و منفی گذاشتن من نمیدونم این سوال شما در چی وای باشد لیکن برای هنرمند باید یک نقش یکون چیزی مثبت و منفی گذاشتنش در زندگی باید دخالت نکنه لیکن در برای تماشابین هست همین خیلی نقشوی هست که نقش منفی است دیگه مردم داشتنو میکنه مردم میگون گاب میگه همین از شما در نظر داره لیکن باور کنه نه ما با برعکس مثبت بسیار تعریف میکنن بسیار اعتراف میکنن همین نقشه با یک حجم کوتاه یا لطیفه ما رو خواننده میتوانید؟ من خیلی نمیدونم که تعبیر شما چه خیلی است یک بار تجربه کنید خیلی کوشش میکنیم همین مردم ما دامه خیلی که اگر خوبم کنی یک خطاگیت هم میبونم بدم کنی میگم بده همین خاطر که من نمیدونم شما میخنده نمیخنده ببینم که نشوه ایمو شکرخنده لحظه های اولی بعد دانشجویی من قطیق کمپانی داشتم میدیدم که مجبور نمیخنده یک مردم شکش میکردم ما شما ممتقی میکنم یک مرده راننده چی گویم ستارکس های من همین وزیر همین مرشوتو سحر ای خونه میخیزم اومده است ماشین کتی بسیار مرده گیده قلده بعد همین یک زنک میفروه که میگه این در وی خدم نقل کنم ما سرگذشتی خدمه که لطیفه بعد میگه وقتی فرامدن در میگه هستید خرمانه ایستگاه گلستان که من کنه گلستان در میفروه در میپوشه خیلی که عدد هم ترقاز کرده میپوشه که میگه ای خلا خونه در خلدینیک داری اینا ما حیران شدیم تیمی خلدینیک چیکار میکنه باشن چون میکنی که او وقت در داری همون خلدینیک مشق کنه هم در پوشی را میمره اوخی مرشکه و چشای قصخ میپوشن
با می های کارا رفتن گیری خیلی پیشی تانک هست که دخترک ایگا پورا شنیده بگو ها من کنی نکرد او استاک فرمودم در پوشید که خیلی خواه استودنتی دانشجویی خویش نگرم معلومه میمونی همی در ساخ پوشید او را گفت با من سریم گفتم من فرموزی مرا چیزی میگه من وطن داره زیم گفتم اکا وطن دارم من کرد دویدم فرمودم ای طرف شفیع رو گفتم گوش که چی خیلی میفوره با تعبیدیل خیلی در تخلید پول خندیدیم احسن سلام. یک سوال دیگر لطیفه ای که اخیران مرتبه در کجا نقل کرده بودید همون رو میخواستم برای تماشاگران ما قصه میکردید. لطیفه اخیران مرتبه دین دریا جون نوروزی بوده است ما برادرها تکلیف کردن همونجا دادیم بعد خیلی نوروز کنه احیا شوی طبیعت زنده شوی گل بعد در همین نوروز رستم جون یا عادت که همین ما اگر همین قدر خودمون رو خوشحال کنیم همین جنسی لطیف زن مردم به هیچ خودش خوشحال میشه در بهار زیبیش همین زندگی طبیعت هم روی همین زن ایدن بعد اگه ببین ما چی زنده میشه و طبیعت زنده خوشرو دخترک های زیبا کرته های اطلاس چقدر زیبوگی با یک کیر میلوی خرک همه بوره میگه که طبیعت زنده شده میتکره با یک کیرمه که دیگه را گفت میپردم میگه جوانی من اصلی من از همین خیلی که کیرمه هم یاد گرفته دیگه جیگری من تقدر خوشرویی گفته گفت میپردم که اون میگرده نگاه میکنه میگه ابرای گمشه من دومتم که را گفت پرفتستی تمانیدی سعید جان در روزی خنده با کلی مخلصان داشت با کلی مخلصان و این چونین با کلی مردم شریف تاجیکستان هر لحظه نه امروز هر لحظه تمنیاتی ما همین است که بگذار این صلح و وحدتی به نهایت یک تحفه که از جانب خداوند برای ما مخصوص برای مردم شریف تاجیکستان است همه وقت پایاندار باشد برای مردم شریف تاجیکستان تنصیحاتی خانوادگی سربلندی و از درگاه خداوندی تمنا دارم دعا هستم که بگذار همه وقت لبانشان پر از تبسم باشد خانهشان پر از گندم دهقان و اینچنین برای شما برای اهل همکارانی که همراه شما هستند گاه این اینجا میخونیم میگم چیزای بسیار شوق‌آور میگم چیزایی که بسیار در زندگی تاثیر میکند البته هست به همین خاطر این همه وقت سربلند باشید تنصیحات باشید خدا نگهبانتون باشد سلامت باشید.